Iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabita itu agak drop. Kemudian Yero Nabita sebelum Yalo Komalaikai memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air sam-sam. Jadi maka dari itu panrita pahakiki Yero Nabita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabita mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yan tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo loko po Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di Yero pakeng ngimelo ipake mas sampayang. Dek toga na ano de naman sa pulen. Makanya lada to na reko ang kawajujuta iya panipake na reko melo ki pake mas sampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah, sebab itu Nabita waju sampajan na dua memetoni. Tapi ia panapake komelo mas sampayang. Yan natapura mas sampaja taludungi imelo pasiki mas sampaja ni pake. Nasaba iro pakyang makaday Nabita iya ko angka tau mali pakyang dero nakada waju lipa salisapa sujada iya ko angka tau mali pakyang na 10 dirham na liyangi akali baraka mi makin Nabita 10 dirham asera dirham dihalala si di dirham diharang natako iro napake mas sampayang maka di Nabita deni terima sampajan lah denak kada Nabita dena sah maka dami deni terima itu jadi yaitu ampai Pak Bo ya ko ya maka njala dah tu kong kawaju na hadiah salisa apa hadiah tapi tanya hadiah calek. Apa de penirule de istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De penirule paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas mematoga atau angka minacinai. Entah? Apa dega ga tahu masjidak ka dega na cinai cuma angka mi tahu masjidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagaywa berenge nawaddin nawala ipo Allah Ta'ala ya wakataye nakabulkan kaga tahu makor angka tahu maka iya ko walengi ya no na de na to do ka masalay ika makiro jadi de to tu ga tahu ma bere dega na mo hay di kotok ko masigi masumbat tet angka to dopak dong. Dan mudah-mudahan nama lo modale magi-magi ne dupa severo makor kan istilahnya ke mana kecuali kami metotau masih dekat dia metokan harapkan kecuali pamasena Allah Ta'ala ada tapi aja nani bahas ya ro matandrela da onronero kemudian ya makadaka onna makanja kong kapakaian khusus ya narota pake kemudian yang kedua Anrewi masalah itu lo kamay hagalung elakay tanarunto talo iti napanala ni tilo bolata napanawatte atau nabaului haratu harang makadamagi na harang kita icukuki mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo makada iya ko talo iti na deniris sa makada niga punana nanyala masalah memen
Iris sangi makadaya punane na deni lau salatoy. Yo pori di toliak kalami pake makada daripada nandre aso. Itu kaya miro. Daripada masolak bawang, iya ko nandre aso deni aku tanang. Pak iya suwe deni pares sama tu. Ya kuidi manrei patapulo so na patapuluan ninna itolak pak dongang ngelolong ibadah. Itu deh. Tanya pasempajang icurita na pay Andre be. Bak makanya itu man akal al haram lantuk balus salata wa dua arba'ina yauman mania. Na nigi tau manre Andre haram patapulo so na patapuluan ninna itolak pak dongang na lulupa kasibian. Itu bahaya, apalagi ko nabaulu ni baineta, napay bukang, tega, naliwang nga lapar, de pa na tarima. Itu kata lupa tapulo sona. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian anci jijuku api neraka patu pacing ini. Nah, ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk iro magala mite talo iti aja nah. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua law runtu iko kadai taala ni ala ni kahalala ni. Iya. Kemudian, enapai Andre beye, pakai ngonai. Kemudian Andre, yenaro nang kaya sang an-nadhafah, pacicarepa. Angkato ya sang at-tuhuru. Yana tu jenne. Ubah si cede jenne. Pada purani bahas. Ia tu jenne magi na 5 atau lokko 5 abiyowe. Napa makalimo mo, napai patamay wa inga napa to mak julu mata. Itu. Purai mak julu mata bisa 25. Napa loko ulu isapu si badu cilik. Napa bisa jewe. Angka ko kita na guruta mabali asasi na rampai makada iya rupa ngulut Nabi Adam. Wattunallahu malay buahul die. Apa iya ro Nabi Adam itaruh ke surugan apa ipodang ko pangalat ko malaikat. Maka de onro koko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajeng pigau. Angka robua ajue aja lalu mulai aja monrero. Ya Nabi Adam monroi tapi angka iblis letemam muka. Makalasi. Na podangi Nabi Adam na sayadam. Ya tiame biasa monre ya makokawat dini. Itu jadi na tiame mako biasa puangi tapi wat di negara. Ngana sabab po Allah Ta'ala na napinangkurang ibelisi matapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan napalite loko 5 biona napanimaw. Pure ni mawi napanatanga napanataru kuluna na jujung napajok kaloko bainena. Mapampiang ngero gagay. Nandre hawa. Iya na rompay itu mak jenne polio ko 5 makalimo mo napainga napamak julu mata napalima napaulu loko do cile napoko jewe. Itu hikmahnya. Iya na tu ampai iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah tanya Ahmad bin Hanbali seandainya muitay carepana sesan na way jenne mo milaw mo gis sa dito. Jadi itu malaga dosa. Jadi makadag ina to ampay sa jenne de na dipake mapipatching. Jadi angka tuwa mapatching tapi de na dipake mapipatching. Ito suci tapi tidak mensucikan. Kaya kopi. Mapacito, tapi gak tahu mak jenne pakai kopi. Ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan. Paci jenne, paci ngandre, paci pakaian. Iya ro andre leona don rupa tu angka andre haram mematui. Zatna haram. Kegayasam
termasuk asu darah bangkai itu. Pada biasa tu bahas maka daya ku imanta syafi ya ku manuk na lepoto manila na lepoto iti na lepoto na rampa-rampa na ko repak nyulun aja na mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka di manta syafi makalasi mumpai mugere. Pak namo mu itai-itai ni itu gagay mati itu. Itu imuakkalang ini mumpai mugere jadi tatai bangkai. Ya ku Imam Malik wadisa. Pulukuro ang kato aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halala carana minasabari na haram. Manu halala tapi aku manu na balibulay. Tomak balu ang kanay saro tomak kadade panadapi mo dalana. Biasa to natako tarala yato gagay na alin na yato yan liangangan rin apayan rin nasaba pole bele maka solatu itu. Jadi taparesa ni gare iya. Kumapacin ni pakyang mapacin ni watak kalewe mapacin ni andrewe angkau pacik di pacingati dega gatau ye masih salah. Itu ya naro apa he ya natu ampai maka dan nabi tayanang kalakai tau sial lebine ngemasuk naro mapangewang usaha kang aja lalu naliwang ici di waktu sempajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro ina takut to sisa latas singkeru iya tie aja lalu nadapi asara nasaba nasolangin itu sempajangnya mat. Iya na tu iya tau sisa lewat disa ko to sisa la de na marigaga de to sewa da tawe. Tapi ang kabatasan na siaga ko taulengi kega talung ngeso maka de nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin tanya na golong asalang kung katau de na sewa da padan na salan na liwang talung ngeso jadi ako to pura mapangewang aja ni paliwang gaga talung ngeso iya ko pamulangi de patulit batilo milo dampang apakah iya gitu ko gamata dua mi maka dami iya ko salah ko ilau at dampak ko iya ko tawe salah at dampengi yo pwede si balikan ina sangali na salah suruh lo ilau dampak maka dai wa'afina aninnas at dampengi tawe itu jadi iya ko makan alena salah iya ko alena salah dampengi maka iya salah ilau dampak ko yang kan makanya yo pwede tanya bangsa naku yan nanti beli si lupo itu nah yan na rompai dega tau ye masih salah ye tau de na malasa tinna pak ye tula saya dega cow ege kotie ye kuisi mapat di de tau tu na malada wan tapi ya ko tinna tay mapat di motor nalli tay ay masamang itu na momore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya itu jadi makui iya ku iya malasa he pak iya je tu tahu si salai atinna je tu malasa atinna itanya batak kalena iya tu tahu mapat di atinna mito malasa itu betongan na iya nangka iya kumakara ke gaji asa mapat di ati ustaz ke gaji asang malasati iya na mita de cetai na tu makire-kire mi termasuk nih itu kalau melihat tu baru ya nu nasa nengrennya tu termasuk nih tu itu jadi di namanya mana sak di kongka tahu lolongan dale endre dale nate nasa nengrennya tu ya dari lalong ke makan polimnya tu masan ronang kana itu jadi aja nasa bayar maka solat iya ko mapaci pakaian mapaci ngandre mapaci ngati mapaci hakiki asam pajani manyaman nih itu jadi yukuin apa kohe kemudian jadi rona nabi tay bisai atinna to ipatamay hikmah napai bawa nabi ta layantara aku malaikat Jibril lay kawal dua malaikat napang katoci di kendaraan ya seburok
Iya burak kopi kita na Imam Ja'far de napa ada nyareng de to napa ada kala dai lelem matu ya iya na romantara inabita iya ro kendaraan lah maka de to pandrita aga na baca na bitta pak de tu gaga na pigau na bitta de pak dongan na aga na baca na bitta wattunna menre okuburak mak bismillah gitu aga maka da iya ko iya romua pala pak dong na baca na bitta wattunna menre okuburak ya kong kamulawi cinampak mulattu sapa ya roh pak diu pak guru jadi donna nabita wattunna menre okuburak kasih pak bicara nabi taburakin apa men. Kemudian yang terai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa suruh mas sampajang, don rekang, kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampajang don rekang. Nak kadai pudanya ko malaikat Jibril maka da ko matu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karo ilo ko bukit turusina. Yaro bukit turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Yaro tau 40 tau mawatamanang untuk tarimai kita na Nabi Musa. Tapi yaro Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum tarima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik disarakna aja lalu mau sikak gigi. Aja mau bisa sumpah mapuasa 30 sona sisan na more natutu sumpana ni mau makajabaw na di na sa dingangnya lena na rapo takeju napa nagosong kang isin na langsung ditegur Musa engkau diingatkan tidak boleh membersihkan gigimu sehingga itambai di puasana layalingi hukuman isuruh pak genna ipatapula sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamula. Takke junala nagosokan isin na. Itu ampai siwai aju. Yan naro gara-gara yan naro lay suroy Nabi Musa tambay puasana 10 sona lay hukumi. Jadi masih kak gigi minay hukum 10 sona puasa. Maga pa di tangaso. Tuma puasa na patuli na bolo ulun na. Jadi nasa deto minum iya demo minum tapi makalasyo namo tu mapuasa deto nawadingnya tu makadang katau mapuasa makalimomo aka 20 kumajen nih deto ding kemudian iya ro Nabi Musa Pak Bu nasaba angka tau nasuro monrong yung makna Harun Nabi Harun. Ia na nasuruh jagai yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Ia tu Nabi Musa dia nama kecolilah. Nasaba purai moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ia tu ampai dia nama kanjak mana batai nama bicara. Ia na tu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah ya sang Harun. Nil lodong Nabi Musa kada pancaji Nabi tu ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, yan na to ampay ang katupak dongan na Nabi Musa milo na lo makdawa. Lo daway piro nga kaya baycana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yan na ro. Doon na Nabi Musa nang katomemenre macarama mak bicara suruh baca yero supaya yalingi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak maka dia nang ke kepala desa Deni sabawakangnya sambutang aku juru bicara Pak Menre kau hatu 5 katan nimi mululungi desa keraga menapau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai masampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat teru iloko baitalahmi onron na Nabi sajaji isuruti masampajan ngokor don raka. Napai pada Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi roka, iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi mimana dia nagis say arone.
neng mana yana tu ampai tu makata ina kedo sala iya makun raye magia nangka matampu kona dega roane gesok dega lakaimu yana tu watun na jaji Nabi Isa itanai ni Maryam de nasa de ina de na matapat tahu nasa dega gaya tu tahu makadang ka tahu mana dega lakaina tatta ko kedo salah aga nasa Maryam tanai bi tu anak ewe tahu sila lo na jaji Isa naro yana tu om kope ko sane saya na pancaji po ng Allah Ta'ala untuk maturu lori indo ko kat digambo na maturu lori indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka madum tu haya itu kan kayak itu napa jadi kita selat tahu weh manang kana anak mak bicara ayo kuni roja kuasa na po ng Allah Ta'ala kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa napay rolat tu Masjidil Aqsa pole ni masampaja ngona talu nonroi Madinah Bukit Tursina Baitul Lahmi napa masampaja ngoko Masjid Aqsa oko Palestina iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang pak bu yampay nalagay tawe makoko asal lange nasaba 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo. Cik dito ba nabi o kumakka nabi tami bawang. Ito ampay na mo kibla daya sokotiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka. Magi na kiblatain nasaba iyaro mangolokoy parentana ro agama biasa maka dangolok kokoro di Baitul Maqdis itu ina ro kibla napa mangolok ko Ka'bah imonri man itu yana tu ampai malaga te makoko na sabab memang linuriau sana na baraka ki memati po ng Allah Ta'ala subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu yang di sekitarnya itu na barakaki po ng Allah Ta'ala jadi kemudian masampajan ni Nabi ke Masjidil Aqsa alina mancajimang tapi 20 panabi dan rasul mancajimakmu tahu mati ro maga kira-kira ko pu ima masampajan ang kataw mati munrin na masampajan macio apakah Nabi Musa mati Nabi Isa mi ba de na mati cidi ba nabi kan Nabi Isa tu de na mati ya kami menre loko langi jadi ipa mi'raj mi tapi dia nada api langit pitu o komi langit kedua ini palepang apa itu langit pertama Nabi Adam monrokoro ya langit kan Nabi tawatu na ipenre noko langi di langit pertama si runtu Nabi Adam langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria pak itu Maryam Nabi Zakaria matu piarai Nabi Zakaria piarai. Jajang ngeti anak Nabi Zakaria pak manangi tahu manang jajang ngana. Maka dapat kuyasa pa aja ni macare pa bainena tapi oke dalan na mihrab na milodong itarima donna. Makitu itu ampai komeki mi tarima dota kibo ki onro sampajang kilala kamarata iya patatama komeki mas sampajang insyaallah tarima dota. Okoton itu ampai guru tak aja durahmana modal kong kasantri na melo rewa na degana tamparang na suruh mita mo ko tunron na masampaja kadalo gari mita ko rewanan kangulon ya kung kadinala nang kasilaw milaw di tama sing kasi din may chapo ken ripole huwa min indillah itu langsung dari Allah itu berkah tapi aja taki buah mihrab melo miruntu dui sampaja tu dinatingkan yang kanagaro dega tarun itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbalah rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab maka dari Maryam ya kau puang Allah Ta'ala melo pakai daleki ya tanah dia pakai perantara yaitu ampai wali itu yaitu wali pak langsung tembus milodon na tembus guru teke jadu rahmana modale ang kay patar misi tahir lo bersilaturahmi wakili na sa Soeharto lo bersilaturahmi ako bolana
Natakot tak din na ipololo ko yolo bola na gurut ang kapono ko yolo tak din na paniti pa tarmisitahin napasa nasa wasang ipautasa makde gurut ta kaya dora mana bodale nasa macin na ko gaman repautasa nasa macin na ka sading nakamubam ni gurut ta na panapampengan matasa ni tu ko wali pa sabab liman na puang Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macawe o kuya, tangannya adalah tanganku. Nah, yan na to ampay makada, iya ko sa macawe ko po Allah Ta'ala pa, de patulun na to po ang ilansok, nasaba po Allah Ta'ala makada, do cilin na do cilikku, pakitan na pakitanku. Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tahu pandrita dari kong kagaganan nasa masalah matu capat na nisa memang apa ibu karang ako po Allah Ta'ala. Yo pwede yami tutulin ya talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ya tahu pandrita melihat jauh. Kemudian menre langi kataluy. Kemudian keempat, siruntuk Nabi Yusuf. Napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolok jampu Nabi tak. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botim paru Nabi Idris, na sidape bainena. Pure sidape bainena aga nasang. Nasang. Lebih menyamamui sadik ko maringaranga lori po ng Allah Ta'ala na iya ko si baka bayine ko. Nasalay bayine na. Kata iya mo tako di. Putimparo ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lori po na. Ina to nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringaranga lori po ng Allah Ta'ala anu maraja. Iya ro napake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa, Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tahu makotu Pak pada Nabi Musa. Patuhi puang. Magi nak koro. Makotu. Engkau tahu makotu cede-cede makam paras si Nabi Musa ya tu. Engkau tahu kumilau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Puang karo pura kak mata nangas aja nan rebala tu konan rebala udah tu kau dupa selesai amin. Made ini maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Puang Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh si runtu Nabi Ibrahim. Iro Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh agak asanna Baitul Ma'mur. Onron na malaikat mata apa. Jadi itu kak baik pak dua. Angkat tuka bokolino yang itu kue Mekah. Angkat tuka boko Baitul Ma'mur yaitu nonri malaikat mata apa. Iya tu Baitul Ma'mur si tembus si bawa Ka'bah. Makanya narekukui Ka'bah temil lodong dekat Ka'bah itu tembus. Sebab ukur misi lampu memetuh. Iya naro makadani Jibril napodani Nabi ta. At-karunu Muhammad gang kami ya iya. Dena wenrek. Apa ia komenre kak ya si hancur kak. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guru ta Imam Ja'far. Pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril manasa cahaya. Tapi denule menre lokon rom. Itu. Ya maka ada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menrek nabita oko sidratil muntaha. Watun na latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau peci di alam. Alam antara asana. Makadai alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa mataru ko Baitul Ma'mur napa loko langi. Jadi onrona Nabi terima sampajang okoi alam istawa. Agana sa nabita. Watunok ko na alam istawa. Magkaday nabita. At-tahayyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Yan na robere salan na nabita ro.
Tappana bali po ng Allah Ta'ala. Aga nasa po ng Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung ipo ng Allah Ta'ala si bawa Nabi ta. Dan itu ketemu musafahah. Naita Nabi ta po ng Allah Ta'ala. Makada maginangka. Naita. Nasaba makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Naiya ko alayka degaga jarak. Jadi itu ketemu langsung. Makanya kota baca tahayyai ya rotun rileparo at-tahayyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepang. Itu kalamur rasul. Napa upuraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na pong Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambungnya tu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita pakam katuto mata ya atahiyatul barakatuh salamun asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipangi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupurani ni gayaro. Assalamu alayna. Nah sanabi ta'alaiku. Wa ala naniyah. Ibadillahi sholihin. Atammu iya engke soleh. Yan na tunah kada dua temasarat kalau temalaysa. Puang Allah Ta'ala Nabi ta si baway di. Pahangyo ko eh. Yan na tumah kada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kang ialewe kinri medoy lang. Yan na tunang kapinri pa jallo na tatumah ko eh. Si sambungnya itu. Tapi kinri monro na pasay. Ukuy baital ma'mur monro. Kinri na bitta. Itu rahasia nonroy. Jadi itu kumasyahada itawe itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni na bitta mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pag nga to lima kere-kere. Pag kataw ko sidapin na to likido-kido makoy. Aja na turo suyero matata mabilalada. Di anak kada na bitta itay pajalo na tawe. Maka da itay pajalo mo. Ito. Jadi itu kuy manta syafi aku matahaya nak kada natahaya tu kama jalo me mani. Masyahada pinakana kamen re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betu ya tu kedo ye. De na tapat tak makoy. Kedo loban re mi makoy. Ko betu ya ko de na tembus tu de na kedo. Ya na tu ampai nabi ta ko masyahada kedo na sabak tembus. De tu na tu ditembus ko to masampaya. Hanya beberapa kali itu. Biasanya. Jadi madari itu denia tung kedo na kelo sendiri makoy. Denia tung kepakedo ya ko tembus ya tu tapana pakedo le na makoy. Magay mapesa di nasaba iya puluko ati. Iya mi syarat na pak jallo ibat tembus koy. Mana tenendo lima mak jallo na ya maraja. Nasaba satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo nak tengi mak jalok pakai pak jalok tapi to mak jalok pakai indok 5. Nah sebab iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jalok ya nak tamak kada tahu jai ya. Tembus itu lo lalu mencipa donget tuh. Ya na tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha menre diubung illallah menre laurillau kanang napalau kiri ukitaru ilalang. Yan itu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yan itu napasya curami angkat tu rampak-rampak. Ya iya ku ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu.
Silahkan yang punya guru mursyid tarekat, saya tidak salahkan. Nah, sebab engkau hadis na Nabi tak, maka dagah, maka dia Nabi tak, maka dia para sahabat Nabi, ini hadis, para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju nalepongi, kedo-kedo tu. Ini tu ampai yang kata urate, angka hadis sana. Cuma biasanya di kota masih kiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna karena mengikuti lapas. Angka tahu ina kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Itu iya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna ia sampajange purani baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Degaga sayyidina na to. Iya kome kita ri sayyidina de na salah. Iya ro sayyidina mapakia de. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dita masahada si mga salawa. Pak ya tu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga ya ro masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura ya ro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulen. Tapi makome matiwita. Yan ang kataw pole joka tata yamiti yakutana makadagang pulen. Denak kadagang wita. Betul? Pada kong kataw nasa noli ka presidenge pole ka istana presiden pole ka siruntulan su Pak Jokowi detu nakadaga na podakko makadami agam pulen. Gitu. Angka tahu pole Malaysia agam pulen nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia makutana makadaga na pulen nasa Baje. Pak ya tu pa Malaysia ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia datto i bali bolana tapang kagamilo. Tolo maka ya to mito aga na pole gincu si bacilla. Oring ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi polen nami. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam polen Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad. Ya kuna jamamui umatmu asalanga nga. Yan ito nang katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kuna nailodong muka Muhammad sitang nga pa kasiwetku utarongang imato. Apa dia gacaw ya gitu apalan na Nabi Ibrahim. Asosololo nga pasida pala pasidaka. Apa dia gatau dia na pandre. Apa sinin na pat jewe tu yan rewe pasidaka na mana Nabi Ibrahim ya tu. Apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim. Ya tu situ ya kanukui Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ya. Ya je tu olina Nabi Adam kanukumi. Kanuku manang. Jadi makat dome mato. Ya na tu nang katau pakai. Ya koce ako na to anamo. Pakai olina Nabi Adam. Angkai goreng itu napaya gosokan ko lewe. Tapi aja no pudangi. Jadi meloki minum
meki minuway pala tapacuro ikan ukutta napasangat utaw pa hikmah pacuro ikan hukum maka day na pamanaraka Nabi Adam napaminum ya kung karacun na ito din akan re namo de baca itu biasa napake itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim ya to sinapa manarap je apa maka day na pudang ipong Allah Ta'ala linga kesempatan melo ka panrema nang yatamu mapamulay yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamulay yang kay makukway latu ka malino maka day pong Allah Ta'ala di mulay nasa wisam ada diulay tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan itu napadaing kada Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh taruh ko tasi kapur dari surga ya alingi Nabi Ibrahim napana gugurang ko tasi yan na tumanca jipat je makanya dia itu gak tahu dia nanre patje angka tu baraka na aga yan ang kataw manre patje jolo na pamanre nanre pure manre nanre manre si patje cek de na paminu macayat cerdas otaknya nah sebab Nabi Ibrahim melodo siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya ya kong kana tamelo ki ko macay tasuri manre patje halus cek de na pamanre pure manre itu manre si patje cek de na paminum barakatnya itu yang kedua dia gaga tahu keracunan makan aku yaitu Nabi kau yang ketiga tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini itu pakai ngaroni napahang itu Pak luar biasa itu berakat pajero tapi paje halusu aja ne paje malibu Pak tagarepu pentu kaje malibu kan kana makokoy garam halus dalam ilmu medis makan jala ada gunana tidak akan terkena keracunan makanan karena itu yodium asli yang kedua tidak lemah syahwat itu tahu mata tadi lo makotu kumemanre paje jolo angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyalimuddin itu di bab adab makanan dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya maka dia akan cerdas jadi itu yang diwariskan ulama cuma ini dia ni pigau maka dami kong kapaje maka kaya kamu kurap paje itu itu jadi makanya tapak biasa iya kong mapalenaan reki bu nata paribaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana ko memang rena tetap paringerangi bisa lima ko jolo napa andre yaitu paje becek dek napa ko manre pak biasa ya insyaallah macana tetap ya melki encer otakna kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak noi nabi tak siruntu Nabi Musa nalai de cenang ke Nabi Musa apa maka Nabi Musa agam pula Muhammad nasa sampajak nasa siaga kada 50 nasoi megalak de itu 50 tuh nasa susiwan ni umatku lagi mana saya tahu mawatang denule jami mako tu apalagi umatmu iko pa itu mana Nabi teh nak macigau mematiha ya tuh nama dodong ya tuh tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia itu jadi ya Nabi teningar ramana kada ing katonga je rumah aku makutu mantuk kato pak baki tangar ya na tuh na nendre tonga milawi pak 50 nendre milai kurangi 5 tamanisai dikurangi 5 atau 5 kor Nabi Musa maka dari Nabi takuran 5 nasa enre poh 40 mani maka Nabi bisa enre poh milawi maka Nabi ta 20 mani nasa enre poh tulita 5 ero sisana 5 mani maka dari Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa enre poh milawi maka dari Nabi ta ya komendre ka iya nali kurangi ta 5 capu ni dia nagaga maka dari Nabi ta ay ajana seko nero mata anak nak micawe Nabi Musa itu betul ngana Nabi Musa kan maka dari namoje cik dimi ko Muhammad namo cik dimi sira kami magai
naisan Nabi Musa maka da iya na umma na jancil ngapong Allah Ta'ala. Maka dan kau umma Musa nakala umma mo maponco mi umuru na madani taun na tapi mega malana. Itu iya na ron nakada iya na iya. Jadi Nabi Musa itu wajar. Yang kedua ya ron Nabi Musa denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala sifat bicara mi pada maka da radio mi sakda minang kalinga tapi denang kana itai sehingga ya ron Nabi ta si runtuk langsung ipong Allah Ta'ala. Iya ko pole Nabi ta si runtuk pong Allah Ta'ala pita cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta. Ayan na ro ampay na tuloy na suruh malauliso. Apa na nikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yan na to nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok bajumai pa katok bay natudan na ko mimbara mali katok bakadua tak katani arota napatabaca yaro natanray ki nabi tamato tareka ya tu pak ya tu ko majuma itawe natuda na pa katok bay langsung tak katani ko tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah insyaallah. Iya ko meloki natanray nabi ta ko surimun langsung dikenali yaitu tapalan itu depa jadi doa pendek sekali Ahmad apa yaitu Ahmad sempajang alifu tato haroko mim sujud dal tudang okina Ahmad yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Oh iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka hamidun majid. Itu ya ko najamay apoku na apoku Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Ya natunang kada guruta pakanjaki bacaannya tu fil alamina innaka hamidun majid iko pak dara pak galunge. Magay ya natunang sabari wat di ko barakana tu wat dimuduk pagagay. Ya natunang kada guruta ko mata na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca ya tu. O mong pacuri lima mo ko tanay mong pasigesay si bawe ro gagamutan nange baca ya tu fil alamina innaka hamidun majid na pamugatam nah tapala ni tapala mero to wah sang di tapala mati bawan pero di tapala kemudian eno inabita yan tu sampajange pak magi na lima sabana makie iya tu langi pertama tatomi malaika masumpa angka malaika apa okumetomi langi etaro lagi pertama mapamulay panca jilatu kama lino tuli tatomi makasibiyang oko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana tokong mapamulay panca jinna na rokok makasibiyang kama dan ke kama lino ya tosi langit ketiga ya kopuray rokok makasiwe tokos si masikiri na patulia miro maloliso ya miro na pigaw ya to si langit keempat sujud mi si sujud na mapamulay pancajinna latu kamalino to di sujud mi dengar lalu di Allah Ta'ala ya to si langit berikutnya tudang si tudang nama teru kemudian langit berikutnya dia sujud kembali malaikat yang selalu bersujud kemudian hanya ada yang berdoa mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit di bumi ya natu ampai pitu gerakan sempajang pitu to langit pitu to tu magis sakoto sujud pitu to tu putaran na tawape pitu ngaso to tu lalan na sininggue pitu to tu lapi na langi pitu to tu layawa pitu to tu rupan na onrang yon ritari si kiri tapi do bahasir iya miya iya tu ampai pak bu magiro ang kapitero sebab itu punya makna 25 2 utu 2 aje si dirupa itu 7
Angka ye, angka tu ye, katu ye, si bawa ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tu matu tafsir kami, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak sampajang subuh sampajang na tubuh. Si rakang untuk ruh, 1 rakaat untuk jasad. Itu apa itu sampajang subuh sampajang Nabi Adam. Jadi ya sujud rokok pak memang pak kasihan na malaikat nailau nabitta. Ya to si ro sampajange pak kasih sampajan nama nabi na pasipulung nalamana nabita. Jadi ya natu nakadadega gacau umma na nabita. Na sama sinin na nabi pamulangi letu pacapurangi ali namana pigo ipakasibianna. Makanya tu koi bilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolona subuh, letu loro monri nama cene pas 50. Ya naro sampajat sunnah sampajat nama nabi. Ya natu 5 sampajat tamematu ya tu. Ya natu nakala nabi tajalalu musala ya 5 we. Apa ya mematu tu ini punna. Ya me tu sunnah malaikat lenge punna. Nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Ya natu ampe dia gaga di mak bere syafaat tu tanya nabi ta. Dega. Itu jadi ale nabi matomi. Kemudian Isa nananya. Iya naro ampai teri nabi waktu na pole mameraja masarai nyawana ganna gagaw pole nalenga puangnya tapi 5 milat tu manca jisikiri yan itu na pole malaikat bawai baca subhanallah katalu pulo tallu alhamdulillah katalu pulo tallu Allahu akbar katalu pulo tallu magi na talu pulo tallu na sabak 10 pitu rakaat na sampajange itambai talu pulo tallu 50 jumalana. Makanya jadi itu sikiri sitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajang itu. Pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC panang kana Nabi Musa mananna cek de mapat di ulun na Pak Bata. Pak kene 50 sempajang terima de pernah tu dangu kubolanan na rewa si mapangaji. Syukuruki. Iya na 5 we aja tasalai. Namo pe korat jin aja lalu tasalai. Makanya ko malasa ina de tu letatong itu udangi. Ya ko de tu udangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake. Aja na takedo paringerat taban ipake masampaja. Ko de na nurule madigagay. Yang penting aja tasalai bi. Kemudian de tu gaga ya semakar di wakileki. Wat ditawe pajamang, wat ditolai tidak ada. Kota nedi tolai dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ngambuk ku telu ngeso. Iya pa masampajang utolai yang dia na cocok. Apa kene wa dingi makor pak manya masa kotu galungang imakoy. Ipoda balaka iya makra lon ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petuju ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jame dia gagal asangnya itu. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na Pak Baraka ipo Allah Ta'ala ya mi bawa pasangan aja lalu tasalay sampajangi ya komelo ki ngaturungi baraka usahakan sampajangi matur iwat tuta tapi ya kuidi matur iwat na sampajangi itu madari masalah madari nepi mangaribi to masampajang asara apa idi matur ya mi konator ki watu sampajang insyaallah mak baraka itu nakar po Allah Ta'ala patujui linomu patujui agamaku nanya patujui linomu itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.